Paklangso number 1 Jang et Arong Pen Sari Hajan Kachling Atwar RJ Road Adolong Hemta Puthot MAC Sangpi Kadom Terang Pia Hinpen Kikim Kirang Kapatang Japhan Kapang Cheng Ponthua Birta Kat News Along Birda Nang Pali Lakhain Korahini Sarpothar MAC Constituency Kaparlo Paklangso number 1 Jang et Arong Pen Sari Hajan Kachling Atwar RJ Road Adolong Hemtap Kiramtang Ningkang Plipo Prang Pen Kikim Kirang Pontang Te Chot Adolong Hemtap MAC Sangpi Kadom Terang Pipen Puthot Kikim Kirang Kapitang Ponthu Japhan Kikim Kirang Kapang Cheng Ponthu MAC Kadom Terang Pikapin Khatpona Dengsi Lakhain Korahini Sarpothar Constituency VDC Chairman Silarson Rong Pipen Labang Swa Dolong Kikim Kirang Adimalong Kahumni Padodam Rong Asar Mukrang Terang Bozen Rong Phar Lapen Rong Ame Karatom Tetong Dunsi MAC Kadom Terang Piaphan Kachoro Pajirdun Kachoro Lam Theke Kidamtang Ningkam Thomke Baprang Chek Adolong Pen Kacheleng Barla Porahut Langki Thepen Kualone Oraratom Kisung Chetong Nanglo Sita me non labang so Kisung Pen Nangkapajok Thekapot MAC Kadom Terang Piaphan Paklangso number 1 Oraratom Ninga Klong Pen Kachoro Pajir Ponthu Jodoh ni kita tang jogot sar ia mestame la bangso dolong bangke ko puson pen ni alang li bangso nang kimpi lo sitame alang li stame atam jut kok pen ajoi ni stame pen ajok la art feeling bangke tang tede lo la so tang tede pen ajoi ni si ni tum la cek dolong bang ni tum cirung pen rong ara tum pen rong mi kar pen cirung si ni tum la wa cek dolong pen pu ar ine tu la non ni li kar pen ar ine tu ni tum Jika dolong pe si putih roy bom lo, sampai non pini arni, sangpi kadom terang pi baidu emisi akihai alang li ningki me pen ajak pini, labang su along le nang pilapi dia bangke nil tumrong nili penceng lok, orang asar penceng lok, jibi orang arab doan pen, sampai alang li pan curu suri kacuru kadom pajir lo pini pen ke puhi ke tang lo, kibang gilangan ni pen ke pus teme tang po. La pentang bagi pusinil ning sama tepondo. La sutang de lo bote la ni tum paklang sorat cot kali. Sore hajan bali botar arat doan same la bang soli pen bangke apor thihek beli tum cileng nong po. Mane national highway pen download pote apor nang oji same la bang soli yong se tum cileng nong po pote apor ki kompensi. La ke surajan tu kuligol le damji manahok le dan same le apor komsom pe cileng nong po pusi nili pen Nengarong piklo lapen emisi kadom baidu fanseme curu pas ini lapen tong. Sarayan pen ke dam ke bang siksa non bang ke diri tum joy ke po lage curu rayun non la ni sang pi MAC kadom terang pi phana diri curu par piklo aprang ko ane la hay tubar ka chu hang non bang ke alang li nang rap lo alang li phan curu par piklo ni dike ini ning sam piklo pen ni dia da lo itu mula kadok ke rong arat tumpan antame nitum ning sampik lo. La sini tum arong arat dako akado kabe 48 house do di bangke agang bora igla dake. Ngalimen ba kapulo ne? Dilimen bangke mukrang terang. Arong ke? Arong bangke condro terang arong niliki asepuluh nilipu banganon ke ho sining reng me dam elo he. Kalau bangke cewaji lo non nilisi non kem bom lo. Tang de labang so de long langro emen kuson ne chinam ta Labangke sang tiadong pu aroy lo laki. dong aroy Ada chance, chance. Okay, ho ladak aroy kali laki ho sayang pen ansi la so aroy ke wan lagi aroy pi. te lang so adelong yong si mesen lo batang lo liputang te nai tumbang ke sure hajan pen pak lang so bangke ke dam ke bang chileng bangke la so tuwa iglo gadi Anco tagay lang ho lukhian tok to laki. tipla iglo Cipta iglo. Lapen puja prayan lagi ramanaga road min kantong ke bag dulu nili ke thek dun an ke oh sabarat pala chin jala tadi nili ke thek dun min kantong ke bag dulu. te hala sul ki check adelong pen e pen si pu pasuli Jadi bom cek de long nili cek bardun ong la ke yoy pen si nili cek kai kita la nona de long da dak du. Pasi cek de long pen ta nili ke yoy lok nili cek bardun du. Pasa cha hang dulu. Cek ke ya pano de long don